I ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu FM Gameplaya. S vama je Ćofi i igrat ćemo Bomb Robbers. Znači, plavi smo tim i uzeli smo kit onog sa zlatnim okusom armorera, kada ne zna kako se odgovara. Ovdje igrat ćemo 3 partije, plavi smo tim, da vidimo šta ćemo uraditi. Znači, ja sam uzeo ovaj kit što mi daje malo više zaštićenosti. Ajmo sad odmah prvi. Tako. Ovdje da bežimo. Ovdje se popijemo. Ovdje ne možemo da gađamo. To je loše. No. Evo, jedno i šta da kažem? Ovi su nas sjebali, sačuvaj Bož. Ali dobro, znači ostalih još 4, mi ćemo dalje ovako, TNT, dobro pa su dalje ovako, da se mini, a ovo mi sad dalje njoj doklimo. Zajedno sam se sačuvao, Bože. A dobro. Gle. Ko je bre baš No. Nešto da tih ćemo ovako da frknemo jedan. Ostalo ih još dvojice, ali možemo mi negdje popenjamo da ih dađe. Ne znam ni gdje su oni iskreno ljudi. Ajmo tamo da ih bacimo. Ovo ništa nismo uradili. Ovdje bi bila dobra fora da mogu TNT-evi da se sudaraju. Što? A ja od ovog... Ne vezi, lojih i oslovađa ćemo uspjeti da ih pobedimo. Ubijemo. Samo da ja ne padnem. Znači, ako sam rekao već, odigrat ćemo 3 partije. Znači, vratili smo se na naš položaj. 3 partije, ovo je prva. I evo, pobedili smo to. Prva pobjeda. Znači, prva pobjeda. Idemo dalje. Sada smo opet u glavi. Uzet ćemo sad jumper kit. Ne, armor. Ne, jumper. I koliko košta? 4000 ima. Nemam još li dovoljno, dobro, ništa. Znači, počinjemo za 35 sekundi. Nadam se da ćemo pobediti još jednu. Ako pobedimo 2 puta, to je uspjeh. Ako sad izgubimo i pobedimo, opet je uspjeh. Ako izgubimo ovu i sljedeću, onda je to veliki neuspjeh. Biću razočaran. Kao što rekao, ovo je moj drugi video. Prvi sam snimio CS1.6, ja opet CSGO, jao šta je. Ja, nismo uzeli armorera, ljudi. No. Ajmo gore. No. Aj bre, ovo je, brate mili, ne mogu da se popijem. Kako sam se ljudi zajebo. A osti još jedan njihov. Sad ljudi, pošto smo pobedili, ja ne znam jel se ovo računu pobedi, pošto sam ja umro, ali vjerojatno da se računa. Pa eto, još jednu. Znači 2 pobjede i jednu
Samo je zvar moje. I evo, ovo je posljednja. Znači, pišite mi dole u komentare da li vam se sviđa i šta sljedeće, koju igru, to jest koju mini igru ili igru da snimam. Ja bih volio da se zabavimo. I evo posljednja. Znači treba sad sam se ja malo zezno, dobro, nema veze. Gledaj, otpred šta sam uradio. Mi smo, moji drugari, dok nisam počeo da snimam, smo se znači po meni ovdje je dobro mesto i onako i za gađanje i za sve, ne mogu da nas primeti, a i ne mogu da dobaci čini da se dalje nešto. Sad ću negdje smo mi ubili nekom jednog, nema da se nasjećamo. Kako me pogodi čovjek je. Kako me pogodi, mater. Sada je li to da tanko ne vidimo to jest. Sada je li ti mili, zašto ne vidimo? Je glede sajpa. 3 na 3 ljudi, samo nas... Ne! Dalje realno ljudi, jeste vidjeli evo? Evo. Idemo prvi kill. Kill. Evo da ga sjevemo. Meni jedno da ajde dosjedi. To, gotovi, pobjeda. Molim. Idemo. Kill. Ubili smo ga. Drugi kill. Ne. Eto ljudi. 3 pobjede, tako ćemo da računamo. Znači ukupno smo izgubili 2 u 3 partije. Tako da eto. Nadam se. A i da odijem epizodu. Nadam se da vam se svidio ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav!